Rirota nakwakira umukiganiro cy'ito mukasheshe Kerizoba ndi Matenebye ukwanjura kandi kushiganisa ikiganiro iki kandi mu studios nyine mu Council David Kamkama n'umuhangu by'amateka kandi n'umwebembezi w'abakozi kandi n'ikindi nindebajire rero za karezensi z'ikibine cya National Resistance Movement nija kongera kushobora kakwate n'ubuzare bwine n'ikibine cya NRM kunkukira mnonga NRM chairman w'ikibina cyayo ukikwatire bendera aha kuronda ubushagiki amwe no kuruhaya ndentebe yo president nagumza no kuronda karuru zobiri anyuma bazesibiraha urembo rwambara amwe na district ya Rwampara kugeza kushobora abantu mbyange ibyo bimwe abikozurwe nibyara kutebekanisa koro muyango mu kurebeka ngo entunguka hamwe no kubingo boro kwagumza mu muyange rizoba naza ko bari mu district ya Shema hamwe na Bushenyi kuburinziri niyema konka hariho abantu abari kukira kweba turubantaganira ha bintu ebi n'abantu abarukumanya nk'abakozi tukubantaganira ha bintu binji tuganira hantunguka tuganira habuhereza kuko hari umunya-Uganda ogu omukozi ningashi umurimo rujungo barkweta waka we n'ibintu ki ibyayine kurinda ahabwa government ya NRM kurebeka ngo yanatera karuru ngo mukozi ashemeire kubitaho ameyisha kagira teki ahabweki neki nyewe ko mukozi wihangere shemeire kugarakamo ninga karuru kanje shemeire kahereza kibina icyarwanyisereza rikanyakire Kamkama tramtiho nabwanyuma tumuze mu program nakwakira we bari munyano wanje nebye muri muta abaturikize nashobora kuba nimwe umwizoberi kandi nanye kwereza ibitekateko byanje antwaza yitu ya government JNRM nebirungi ebitujuboneremu kandi bitworekera romisho kutunga ebare umukozi umunya-Uganda umunyambara umunyaburengero izoba umunyashema umunyabushenyi umunyakampara wiyangere rya Uganda turukutandukana ibintu ki ibyashemeire kutera muto cyakareba akashwijuma akagera ati government ya NRM ibi binkorire dikangari cyingereza karuru webare nebye echo kubanza government yitu ya NRM ekatekateka amanyangu abakozi twahindure ikikuru yabakora iteka magwara ku Rwanda cyana mukaga cyo kwita Employment Act nigiteka rugamba avuga abakozi okubara basa kuyambwa kuba kwasa kwerwanaho then waza mu constitution atko yabiri na mwenda negira ngo buri muntu aine obugabe kugira ngo ayegite n'abantu batayibeye niyo origin ya trade unions waza atko yashatu na mwenda ya makumyana byona byabwa abakozi kwasa kuza mu trade union kwasojya collective bargaining tutakumaho trade union act ne bagambira ngo abakozi binorsa rwa collective bargaining ubwa biso ukareba abashomesa abayinatu especially aba arts bakamera mu trade union baja mu mutongeza sente tukubasa kora kikuza mu tushomesa mbene byona no kugira ngo government ikirize ngo abamateka kago public service negotiating machinery agitege roho then habayo iteka rya Workmen's Compensation Act mbene amateka government izo gataho kuyamba abakozi kandi erione gizo ufite ko na steps twino iteka ryo mprosiri kwa occupational safety and health act na erione ikorwa erikwa kureba ngo umukozi ari go factory yaba ari mu mwanya gwo no gwarimu
arebe ngo nawe are protected ibyuma bitamushara ibyuma bitamwita mbwenu government ejezo nayo hirebe byo gukora kureba ngo yaza adembe y'umuntu wakiretera umurayini y'amateka hati waza kureba ibintu by'abakozi ebiceka 98 byo kwiyamba umukozi nebitandikira umwiteka iteka rungi n'uruga bw'umukozi kandi iteka rubi n'umara w'umukozi hati toka abantu zagamba abakozi turange government bahire nguto itabahire bugabe bwabo ubwabo bwo n'urugero mu mateka iteka yarubonire umukozi kumkwata utumukora gurukwenda iteka n'urugero ngo wano employee ngo umukozi wano kwese umukozi wena ore ngo amereza contract tikugira ngo nakubinga na teka kashe na gambira skara taza nebi yatataha mu mukashe atunebyo ko laptop yende teka ushobora iteka tigakikirize cyo oyino kubanza kutambura mu mitendere y'amateka kandi wambingoti iteka n'urumereza bugabe bwo kutwara umukoti umukozi bakamukita mbene biyona n'ibiryo bibagize gukorwa ninyujuka umwaka n'ugwe 2014 ninjira warido buyate kwingova kurgo ya gas sertero nawe kayakire airtel na waridi yate kwingova airtel yate kwingova waridi yes now waride yemereraho yenda ikabinga abakozi kurenga 9 kwe babinga bijo wanje ngani kora Alex Uganda Advocates iteka ndi azamuriye torora usoma section ya 93 of Employment Act negamba collective terminations jamkuba kwenda kubinga abakozi bakurenga 10 umbwire batakurenga mezi 3 oyino kubanza ukabuza trade union ukabamanya sayi bakurga kura nawe prepared kuzumbwegera ifu yo butagira mu rumo kundushuma ndeba twine chance aho nzo mukoti wabinahoreza waridi akara atonje yangejesha umukuru cyubacywanuka nubwo yabishomye ko yabireba atapana tukambwa amatwore settlement atuzarubaju tutama meza ibyakotubereke mbwe noreba igino burungi bwiteka kugira ngo investor yije tati nagura tayari west otaramwe na mutambure mugende atabara umwe na tingo benda mugende tingo benda tumumbonere neje nabanje aterigite nangeje nkorejo employment act kabinga so nibyo bintu emwe ebitukusimira government izo kwereza abantu kugira ngo yaza umunkora kandi nebindi aronka iteka rya Workman's Compensation Act kuba uri mu studio kamera kafutere kwa tumutwe kandi batakagira ngo ngurumane ibi uri maragaje iroko yitahire zo mu irwaro kora ryisha shure kamera ya company mwe hata nabaje munga injare wajara tujite ko percentage tubare ubunanka ubusaso bwajira turebe injare bakushumbushe mwene byo na birunje kugira ngo government NRM kurganizaho ikaza mugaye bw'abantu kanso uri no shobora ikintu cy'urungi of course nka kanso kutekateka kuganira ibindi no izero mu mateka konka ko kuba no kuganira amateka agogona gwagambaho ago mukozi wa Uganda shemeye kusimira government mbando abo rukutura mukuru kuzashema abakozi bo amateka agana bagamanya ngo bino bwabo nangwa tutakagira na hari yecho uwo mukozi urukuganyira mu mateka agano abukuba yes ne cyabuzima turiye ntugamba abakozi kunkana b'umuntu kuko nabasubutamanya ngo amateka agana gamukwata ekigamba umukozi mu Uganda tichine limit umuntu wena rukora bakamushashura no mukozi kuyaho
tuchine challenge informal sector ninga abanyikode byanje binkwenda ninga mujomba kwita casual laborers casual laborers tekatuka bamanyire and aro amendments kujendo misho kureba ngo nabo babatekatekaho kanso casual labor no manyiso ogo muntu okwija akakora enaku akamara kagenda ufite warija shi rija noreba nsasira kukoresa investors bitu nk'aba China tokchara kunda mirimo yo kwereza abantu contracts benda rija kujya mkwara tabuke ko ino umurisa wawe kuvuga kandi burizo bakaza kugemura ndoza kumbingo tuteka kani yanja aho negari irikota haza abacanye bimwe bakunda abarija ngiro kushoma nareba ihanga nk'irya America bine ejo kwita casualization of labor bagita casualization of labor kwemera kugira ngo mbwenu nebye bakwatizo bakwatisha bernina bazi bagabanisa mu emirundi eshatu amenya ngo nake shabiri nawazigabira mu emirundi eshatu umunana mbenu bagira ngo nebye kora kurgashahe mwe kurgashahe ibiri oyikeshaha 10 David atandike 10 akesha mukaga 12 atanje then hajuru watandika kurugaho akomesha 12 sakasheshe hatanu kundi ijo washahe mwe bati eje nkora nibajyamwanya bya twate David tumuhereze miliyoni 30 twaja uyu mutu mihi 10 twanda san employment then David yamara kuruga amurumogu hatarga zo wa James akorugu na yakora yugundi so chumuyamba kugira ngo yagira imirimo mingi kandi yaguma rukora kandi yatasiya ninjo kandi abakozi binjo mwihanga babona ki emirimo kandi economy yagumane ikora ishaha abirnina konkito no mu Uganda zayikasha watakureba mwirima abantu banyango office no kukingwa zona office nizikingi ikumene mwe banyango office za kingwa zigende hazaje nkora teche kuzo factories teche kuza production agukuba economy wine growing population abantu bane beyongera ubwinji kandi shazo kubyamacana muzikendeze iyo umuntu abyame nga factory dacinga okora shift ndijo akore kuyeho turiyo proposing ngo nyorekire parliament na kuzo parliament inti ninyenda ngo nyenda kuba MP wabakozi so echikunta yechamano kugira ngo kurga tune ba MPs bayimba representing abakozi konka arumu gap y'amateka gap y'amateka o gap y'amateka tutakagireyo kanso gamateka garuha abantu nabagamanya ate junior niyo challenge yitwine mpango no ushanga no manya kwemereraho ukashora umukazi umurungi ukamucinjira no mu gate ngo bataramureba ndabajya mu David no buriya bwo umukazi umurungi tarebuka tarumanya ngo umukazi ka David tashora nuko ngo umukazi umurungi turi kumanya ndijo mbona burungi ubone kubwereka eco nico kibe naco amateka tugine kunkata kabiri mu bwiro kugira ngo tuyitabanye abantu bitu tabanyisa amateka ngagamba ki nogira ngo iki cyemeye kuba nikikorwa kurebeka ngo umukozi wa Uganda yamanya uko amateka gihanga gar kumushagika ko umukozi ninga gar kurinda ubugabe bwe mbe noreba ibintu ebi okushomesa ikintu kizoba rumwe konga abantu bashomesa bwe kandi amateka twinega gatebwa umuntu mezona abantu bageje uwagata mu ndimi zona noshanga amabita kubasa rujungu konga kwasa urunyangore nibagashuma akwasa urucyori nagashuma nagitegereza nagacenga so tanto basa kongana ikintu bicugumere ninyujuka president wita kugira ngo nyirabirajoro yihanga itweta constitution bagitekwe umuryanyankore n'indimi zindi kugira ngo abantu bacenge iteka ryabo eribine ko bugere
mbwe nuntuwe n'amateka ago nabwo gagende gasoma ndimi zona meninga mbere abantu nti namwe bu government twire nabwo katwere kora industry code ikata umuntu ukubanza twine koti y'abakozi konka ubwecuroho n'ikindi cy'urundi tubonire munonga kunga kikubake ahawa hati wero bajezo buri district in labor officer nwaye nuko iteganiriza ngo waza kutabaruza umushango gukwata abintu yobwa bw'umukozi utantire wa labor officer ubu district yini njangati mbaro wero city arwa city buri division in hati actually konga challenge yitwine no kugira ngo ugureba office munashaka tamanya amateka labor office atakoma amateka kashivaro baragabaro ndoshumwe sciences tokarunzire baruye ukarantaro yati kubasa kwitegereza amateka kanso ngani bakwegesha ha ngo hatinyowe washumira amateka aritekirinta kumanya hati iwe wagashumira yes mwana twakwiriza ngo interpreting or change kandi implementing ubase kuri pone wareba ngo barishikiriza abantu utarushomere abanyangore benefumu ngo hano turanurwa mukuru hano urarebere mbwe natubazojya ngo ziko ugwatiteka or tap to change then no muntu ine obusasi omuyambe utararushomere tempo mibiri zukoreka no muhanda shana no zishango mwiza ndamazima ningo shanga gyata umucurore ryatomeri ecurore tukaba mu rugudo mbenu nabebyo konga jyango umushango gutancho wa labor officer ngo labor officer yamara kujeche yakwa ukite ko mu industry koti labor officer nani namutugende mpora aboko bibintu bituganiraho n'ibintu bikora umunonga buri umwe n'icyo mukwataho abantu mwihango mbona abenji n'abakozi no mfamu kurumuka bona n'abakozi labor office yo umuga gwayo nuguha amukozi hati labor office ejo office of take no kugira ngo nuwe muramuzi wo kubandazaho mu mateka kugira ngo hajye umuntu wakushagiza mukama wawe rukozesa ningo mukozi mutayi wawe norugaha uhawa ubwo labor officer ahura umushango gwawe ahandika notes ayeta ubwo okushagize kitabaruzuga then akoratara amateka g'abakozi ayoreka uko ushagize umuntu mbere mwena muhuza then akora enchwamu yo kugira ngo ezo ushagize umuntu ngatumushagize nugo mu mugwe mukuru nabari ari district ninge gombora bur district mwine konkati za city ne bero division konka arivo ya nanka ya district nanka naga district so wono shobora hiwaretera maka kantu ka labor office wono shobora ahamanije vis-a-vis ibyar kubashomere yes mbona ninjanta ku labor officer kandi batakuchiteza kugira ngo ba labor officers kana bashomite kana ngo cyaremere aje promo mateka abase kugira ngo yagira basics mbwene internet baho yamateka abase gamanya nawe yanayamba umuto ukwe oyino kushagizwa abase kujya yatandikira kumushobora no kumwegese tokwija gambira umuntu tunomanya uti James ekicire kandi yo ngota kucumanya ninga no bakugira induction ni tekwe gisi interpretation n'ibintu biri important iteka arho umuhandicyo makagira ngo iteka n'ikindi curumu amagara kino gumachikura buri izoba kacheta it's a living instrument mukino gumachikura buri izoba ngumone judicial mu mugwayo ninga itaji kitongore kiramuzi kino gumachicongera mu magara nichongera mu mwisyo should breathe more life into it kugira ngo amateka gagumene gakora na society yigarumu
mbwentu na no gureba officer ecyaraze kuza abe nacumanya no wacishomere asigumana yongera amagara omwitekeryo nango kinjwe ngenda kushaba ngo tukorombwire bo misho no kujyana bareba officers barekera kuba abakozi ba district baboha babe aba Ministry of Gender Labor and Social Development nangu nyenda kuja kusha president w'ihanga ryitu Ministry ya Labor kaniyo nkagihe akora Ministry ya Labor independent agihe gender Labor and Social Development gender ni y'abakazi ni y'eminyeto ni y'abazeyi ni ya twina abamuga tiya twena harimo n'abana anabana ni y'abantu abakwetaga kuyambwa kugira ngo society cyera kwa famu nonga kwa kandi kintu cy'abakozi abakozi bari independent abakozi ni engineer y'ihanga abakozi batakoze rero turyabusha mbere ko abakozi nakasinti karo ni yanga turukaro running mbere babakore ministry yabo ibe independent izi anshonga z'abakozi cyo gushaka kugira ngo aba banaka bari ba officers babe abakozi ba Ministry of Labor batwore Ministry of Labor kana abakozi babe aba Ministry of Labor tokwemero kashango mukozi omuyiro mu rumuntu kawo hatkawo yakwata umuntu atkagwa then ogureba officer ashtame atkawo obindire David ngone kozera nshobe atshiwe abanyangore bagira ngo ni yatera mukabaro kogere bogere nzero mwechi y'umukozi bamara kubingogu otunumanya otumukamanje ukozere kubi utashwa miliyoni 50 ashiye bamara kuchukora bakajya mu kubinga Maria Ganso uriye no gamba ayihanga ya Uganda irtwena turkumanya ngo amateka gariyo mbepapura mu ngora tagarimo uriye no gamba hamya Uganda ubuceka shanje na butana harigana abantu bari hayiguriye imyaka 18 bari kutunga sente zitari kurenga 25 on average. Yes. Umuntu ogwo ubugabe bwe n'ubutekwa kurubatirwa no bwako banabumanya ahabuko bateyine butoru teyine bwekora icyakubera ni kikorwa ni kihe kurebeka ngo nyowe no bundabe ni ntunga ka sente kake ubugabe bwanje ni mbumanya kandi n'ubuteye bumungora utebirwe ngo nayo turukungera ariyo kari akanta ka kintu kidogo kandi nyowe tinkeine abuko bintase yanje ni nje ni ntunge 25 kwezi webare hati iteka rashembere batakureba niteka rafiri ningarutaro iteka rikozereke wakwatite kukarashemba ukarata mu box ukarcinjirana otarmanyise muntu uri kwataho nubikora buri ruta nubusha mbene tugira ngo esikugira ngo ntwe na Ministry ya Labor budget bachitom budget kugira ngo abeho okwegesa abantu amateka rubase kwika umuntu wa hansi kandi nango bashiteka nari employer kugira ngo umurimo gweyi umuntu ukozesa umurimo gweyi kumanyisa amateka nagahi ngo ari amateka agine kutambura nimo kandi nango n'ikindi trade unions zo mu ihanga ebe bitongore by'abakozi byo kuranira ubugabe bw'abakozi kandi nabyo babasi kubiteka mu sente bijire budget so bitambure bika muntu wa hansi bije bini byagambira bitunomanya nebye mbwe n'abakozi ba tayari ndera kwa buganyirizo barutana ruti tubegese idembe ryanyu nuriye koga byo natwakoza kubikora ntabanza kubona Ministry ya Labor kugira ngo ibe part of the budget iriyonka budget zeho yo kwegesa umuntu wa burijo iteka arho something going on right now chikatana kemyaka nanguye nyumaho natitawo chitambwire anaka speed y'Kinyantinda nibageta minimum wage no kugira ngo
aruho umushahara kugira ngo umukozi tone kumuha sente ziyansi yes itagaraka yasya riku marimi yaki kumirwe mu parliament rutagatamburaga parliament karihinguza tukahingwira nango yasyarara rakabura futambara rakashanga yitaga ibintu bingi ecumwe mino futa board yanga ryona yo ku implementing a minimum wage konka bakashanga ngo aroche ni cetengo cyo kugira ngo benchmarking buri industry takaba minimum wage yanga ryona house garo kantakingana n'umukozi wa TV konka shikari naka center kachaka kushembayo apana bisangu twino bene zo watshashara naka bakashanga abakugu bagira ngo ni 9 minimum wage ejena industry hati minimum wage yabavuje benyonyi niya tekubasa kushana na minimum wage ya y'umukumi wa gate konka tumanye ngo umukumi wa gate we no mwihanga ryona tubaka muri sente ziyansi yeze burumvuje wenyonyi we no mwihanga tukamfashe sente ziyansi yeze burumukozi wa TV we no mwihanga batamwe sente ziyansi yeze so hino kuzo benchmarking sector zona zihanga z'abakozi mu ihanga kureba ngo buri mukozi bamanya esente zitakuba batine kuzansi yazo nishaba eco namara kuzo mu parliament no kongera umurro kureba ngo bwire bwa bugufu bukore bibyona ekintu wachita urukundo nana umweto urukundo no kwenda kukora ubwire nubabuke ni kicero wagamba hanshonga ya minimum wage yes wagamba na hanshonga y'ubuzum parliament mu ishengero rihanga ari yabarukujokera abakozi kanso ka mukamano ruto mbigambo byawe oyine ibyo kushobora ngo tubikozerwe ibyo kwitenga kuzo mu parliament kwikorera ibitakozerwe abo mukozi wihanga nibiye we bari munywana wanje eco kubanza twina amateka gabonire konka iteka nanagambire ngo ugera ngo naruta mu mwisyo rukumere huriri twina iteka runjike employment act iteka ryo gwa bakozi kongo mu itekeriyo aramu obuceka bufire ugagutara na 1996 oba kuri iteka katache kuzamo bajya mu mukozi wahurira ngo ine ekikurwana sobwa bwawe nabakwereza amezi 3 guguza mukoti gare ngo tajirimo nabakucinga geto ngo ki otatahamu ninga bajya ngo notamushayibiro zare ngo tachi otije mbwenu section kejo mu employment act yakwita kuzamo tekarenze ni zoba konka eza section mu mateka kugira ngo abuteka yingame ba parliament abamwe nobi nebiteka teko birungi konka twakumanya mateka mu mateka mabika gumerega ryaho ijo ngane ndayira ba fisheries abajubi ekitongore cyabo kuri ni cyugana nabajya mutine Workmen's Compensation Act kugira ngo wagira butandwa murumu barebe okuba basa kushashura konka kunaje nkani mbagambira ndimwe tekata rwomanya abo accident yo mujubi n'urufu akubasa kuri we Kenya kandi story ya Yona nemwe yo ngombi burtwa uraganisha ngo akamara ibiro mu Kenya jo muri Kenya yamara yaragamo ebene bya biburi ko kabagira ngo reke kutazo mbi akayishari orondo yo no ndijo taro mbena accident yo mujubi murufu mbenu Workmen's Compensation te kumanya kano n'umukozi icyane ingambere cy'abariba officers nutwenda batanche kuba abakozi ba ministry batari abakozi ba district kujya mu district bamba kigambira ngo ikozi kubi bebi namana kugigambira industry ko teje twine yemwe konka eya level ya high court kugata mu yanganisha ga supreme court etwine yemwe gambara
nze ngo industry cottage nayo yabirenga high court tugere memorandum of understanding hagati ya ministry y'abakozi hamwe na ministry ya justice kugira ngo judicial hine itaje kandi na industrial court na yeberuho. Imagine ngo bakwereza miliyoni 5 bazo kwereza ahambara noitaguza Kampala kuzo mu industrial court emeruno nki10 kandi ubu ineroya kugira ngo bone miliyoni 5 izo nojo tunazoganzirgeho utavuga ati nikizira nyambi mbere tugera wakora high court Western Region alone ine branch mushanju twine Fort Poto twine Kasese twine Bushenyi twine Rukunjiri twine Kabare twine Mbarara mbenu aho wajya ngo te branch nikikora ya industrial court kugira ngo niyo wagira wabona judgment aho ujitwara uje enforcing labor office takagira ngo akwatiteka yo kwata umuntu ngo abure kushasha umukozi uruso tarwini so tugira ngo baje extending betu nitaka banyanya bitu na barumna bitu mbazahero abara kuterekeye bakizayo tutanga kura stories za social media ngogu nanka bamukwasire bamukomere ogogu nenda kufa bakamaka passport ogogu bakamaka passport abantu bakore ibintu by'ibishubu bitakikurwa no hagati y'abantu ibintu by'ibisiya ibintu wanga nibakora kungati nebirukanjire ahandi ora social media ngogu afiriro ko witu afirira nanka Saudi Arabia abuzwe ko arije mwije tumushondere sente ebyo natugira ngo icyo kubanza arutse ko Externalization of Labor Act nitwenda reba kuri yakuma iteka y'abanda kuzuka hero ruteke enati nyinji ariyo go muntu company rino recruiting abantu kwatwara hero kugira ngo yagera okuyabugumezamo nango cyabasike syndicate na agent atambare n'abakozi abo agumena coordinating na embassy kugira ngo umukozi go yazaho hero tiyagera cyambaho chfire cyo cishobo kandi umukorecho ntwenda Ministry of Gender reviewing endagano zone zakoze namanga gahero icyo batagwana kubagambira umateka go endagano zibine protecting abantu our professionals abantu abagujukire umite bakora konka ebicweka 9 arigana yabugaza gutsindika hero n'abantu abatarashomere abaguza gukora niza gukora mu supermarket yes niza gukora ubwaskari yes niza driver ubwa housemaid hata bite katari kubamanya endagano stuye na namahangago tizirumu mbene twenda nyenda comprehensive review yendagano zitwe zona kugira ngo umukozi abere umukozi wena utwasinda gaci umwihanga tukugira no gushomere abo kuba tiyo tubasindikayo tukusindika abantu umuslavery tubasindika ngo baze barga baze kwa bahuku tubasindika abanyenye Uganda kubari yahero kubari ngahi noguma uri umunye Uganda umeriko mwe yafero mu Uganda angelita kucengwa America na shabaka accountability yo muntu wabo mwe no munye Uganda kwaraza hero kagera cyambaho government ya Uganda ebuze government yazamo government nayo manye mucucu kwataho kugira ngo munyanya Uganda uriyo yarindwa kandi nedembere yeyo ryarindwa twe nangwe cinteje cyukurwe aho naho abo kuba twenda ngo abanyarwanda bita barashobora ihanga aje nashemerwa atanatembenye naza na korangira kasente kandi tutamureka twumuteka umbuhugu sitegino ngenda kurebamo terwa mutoci toci kandi toci yamani turebe ngo nana arite kari interesting trade union nezera ngo abakozi binorsa kuzo mu strike bine kwesharinga kutahanse bikwato yes kwa kandi aro another section I think it is something to do negotiating something to do with negotiating itegeno nezera ngo
mukama wa company ayina urusa kugira ngo abakozi barenze yo kwezi bari strike ababinje amateka abiri yo mu constitution ni yemwe ngiye kansa ngingitana n'amateka na gabakozi mbona twena ngo amateka go tugatahemu tugashujume ebintu bitaboneye tubihemu kureba ngo edembe ry'umukozi yacyo ndabanyana banje bamwe bagira ngo abakozi nza ko baretere moto katwahibiha ebyo ne birunje byo no biraganisa wamara kurangu buri mukozi ayine dembe ericere kandi cyakana naco twenda gukora especially ngaba ari mu government ntwena ngo to moving tugendo misho stekoho ekitongore cyo kubara sente turahereza umukozi no manyisa cya kitongore cyo kubara sente zumurahereza cyo kugira ngo umushahara gw'abakozi abari askereji tubashoshe shindi straziti kandi njena kwatagana na minimum wage kongasa mu kitanamo nstanashita twino kugira egeshaha okushashura umushahara tukumanya kudeterminingano wo mwihanga tumukata boss kandi ati manje ntugara boss turi mu free market economy ati tingwa na ejonanka na private sector kwa government minimum ejonanka private sector nera yamwe minimum wage kongo mu government wenda kujya mu strike seze kutureba amarumuzi bahurizo beza bashomesa ziya zona mwemerero mugire ngo buri mukozi uriya revage ayine kuri mushara kwingana gute ntumanyisa ko mushomesa ko mukozi ari ku government ko be wa judiciary ko be wa justice mwena umushara gwanya across the scale no gwingana hata aho nushanga tachine strikes za buri zoba atacharetse strike igerije kubaho yabashomesa bakemero bajya ngo ba science mutwareze yagandi bitenga muno aba arts bagumuko batona tugiye bashomesa imuri yabashomesa ku nkata mu gukora birukushana bitshimanya politicians bakashomesa kwabaye 90% politicians bakashoma arts kandi bose politicians bajya mu manya ingo ba science mu bintu mugasho aba arts mu mugasho tugira ngo abakozi bona tugire same salary across the scale twine umujumba geta single structure salary scale system single spine actually kugira ngo abakozi bona abari mu ihanga tumanye ngo actually nakuvugana ntendo no gukora ki nico utugira revuki manye ngo mushara kwa unubu kutaro kubuza regardless of the ministry y'urumuniya hata abachanja ministry of trade bakwatezi abagenda bakwatezi arahumye hano wanje ijabere nanganira nangira ngo hari umusayijana driver kitongore kimwe mu government yangira ati driver ubwo natunga miliyoni umushanje yes driver natunga miliyoni umushanje ati wagera ngo uze kugendera hari yebyo Uganda no giguma muwenka hata ejo mbuye no abwache driver wa wishitongore agamye n'umushanjo kandi no basa kushanga no mu kitongore cyo cyenyine hari mu ba driver bageze abari kubasa kushashura imirundi umushanjo hata no hurira kugira ngo ushange mukama unajya ngo bano wakira umushara ngo utagambira mutayi wawe njogwe nango cyo tuciyeho kandi amuriye cyo kuturachikore abo basa kunyijira ningira ngo tuyingurize ngo mushara gwa hansi guriro yiguru ogwa yiguru munonga cyendo zo kace ogwa yiguru munonga garuko kace hansi abo kuba wagira ngo ogwa yiguru nuza ko rarikiza abantu ogwa yiguru munonga ato washanga umudana manya cinga mbirecho bininga mamdor 50 na miliyoni 10 aro abantu muyango bakutunga umushara gwa miliyoni 10 nakugambira ashoze kuza zinje munonga baya bakoze ba government ujubuze gavana banko bigereza kutunga bazugambira agushikandika no wayinesha aho yihanga ntumugamba kuko shwe manya ko kumara kwa kurugamba mu mwazyo nagura supermarket ibintu byo kurya nanye nduzamo niyozamo atwara umwana mu ishomero niyo mutwarayo
agura umwana uniform niyo jugura kandi we nangwa amashuta bagamugura aina sije insurance iyo temba na tax okuza koroza murumo tugira umweno reka ihangeri tugire enkora yenda futereramu omuntu go hansi uri noteka amdor 50 ana kushashura miliyoni ye sento mu ishomero aina bana bashatu mbishata mbeno jya unaziye wawura ngo aruhenguzi noza kujya mu yargahe wena kurwana senguzi reko umuntu ngo yabona kasente kwenda kine cyakumanyisa intani sa hagati yo mugayiga no mworo umuntu uri kutasya mpora ebenchi abo kuba hato buryaha nebye tugakuzara hagati yambara city kugambira hindu kuzarwa no shobero no panje sa bagendera izo bariyo no reba no panje senjo kunuya oro kujugureka proti ujuteka wanju abana bayibararare oyinogura siutejo oyinogura siuti oyinogura abantu jambo ikina n'abajozia oyijambo mu representative kandi orebe ngo ayika amurmo mbwire uri kutambara speed toratambara bijiri batreba cyo no bokerekere ibintu byo kugamba no rugambira hari ngo rwa Uganda hatumanya ibintu byo no bireba Amerika ubireba nkahinkahi ngo bundi niteka umwenke yitwe ngabakozi ugira uti mukamanje no bara batarakunshashora NSSF uri ubugabe bwanjye ikankira iki abo ko bakindu kutunga kake bikakira kumbe irende inyimaho ibintu byo kugamba basakora umwihange y'iteri ya Uganda atacyo ndakugambira ibintu ni kugambira byona ibintu mu mateka birumu tubikora ko ngaho cyo bitakora no butamanya umunyangore n'ifu ngo batazimanya bazosima mbere cyo takumanya no jarango tinda shabe cyangwa tinshemeriri kuko mwitego kintu kire cyawe hata mwene ngo bantu babe dime babone kugira ngo babone kubahero zicire nga nutwena ngo ebintu ebi bizo mu nkora kandi twarwana stage obushomankuzo mu ihanga tukavumaraho no ushanga ngo sente mbazongeza ntuzubona nangure nshaje nebo umustudios nyine mukanso David Kamukama ugu n'umunyamateka kubwiyawa yanjurire w'abantu bo warga kutwegitaho tuganira ahanshonga iyo kugira ngo abakozi bihangeri n'ibintu ki bibashemeye kutera mutoki bakashijuma bakagira ngo habwe ibintu ebi kimwe bibiri bishatu government ya NRM binkorere ngo mukozi yanazo mboxi ayishye government ya NRM habibi aisha gituriye tuzaho kake umukahumuro kanso yes kunkani yenda ngo kutaratya muke banyuma yenda kike mwibiri uriyo mwana wagira he kuterekeyo akariyaroni akaguzita kariye umwaka hikaya kashanga n'umuntu mugutariyo ninga nubu yagushanga yakashanga barabatira ubugabe bwe we n'ibindi cye byashemere kureberaho akagira ati government y'ingitorane ninga ngihumbwe bembese turukwendera program reka tubantuzeho kake cyo mukahumuro tutareje no zagaruka mu shongeje amazina ya Simwe Sam director w'ishami rya Elites Junior School erukushango mu rwo wiyenje Mbarara City North Mbarara City nitweta abazire kureta abana ayishomero ibiro mukaga byo ku 12 omukiriz festival tutekatekero Kids Festival kugira ngo abana barabwo amashomero abana munonga abana baheze umwaka nibabara biro mbintu byinje munonga so tutebekana iso mukorogu kugira ngo abana tubiye mu stress ezabako barabiremo amashomero umwaka gone so twita abazire activities ni nyingi twino bouncing castle twino kamo swimming pool ne motoka abana bakona vuga motoka ibintu byinji munonga mbwe ni mareta abana mutaferwa ibiro mukaga byo ku 12 kutarikana na shayi ibiri kusya shayi 11 zo mwaka Skylight
Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City aho barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja mucemo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kuyanazarwa Sara kawareba ngo Daniel yatungwa kusirekwa kwa burijo kumurindo burwiro buri kwita bahito mushija gwensiri ukagumani gumaramani akarwarira kakutungira obujanjabi omushaka cyamyangu gukakuryo mushija gwensiri bahito bamujanjabire Daniel yakira bahito Sara wakaguma ino kwerarikirira kwinji omushawo akamugambira amubazgo kusirekwa mushija gwensiri nabwo akamuhamiza omugasho gwo kutaho buryo bwo kubasa kwerinda omushija Bugana Mr. Vaxa hamwe na dozina ahamezi mukaga amezi mushanju amezi munana hamwe na amezi 18 Mr. Vaxa nahwera kurindo butakwatwa mushija gwensiri buri kutayayirirwaro Daniel na German menji buri doz ne hamani go kurindo butakwatwa mushija gwensiri obwa hati Daniel ayinamagara marungi hamwe na mani oksima kuzaha mubazi go mushija gwensiri Sara akakora kusharaho kurungi oksiri ko kwa burijo hamwe no mubazi go mushija ibirinda abana baitu tayayirirwa reri kuri heheri zoba waenda kumanye bikiraha terera ministry y'ebyamagara aha not munana not emwe not mukaga obutumwa obu nibukwikibwa ministry y'ebyamagara nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni nigenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasunywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire tabarkayo umkaho murako nakwakira muceka cyite cy'urwerekayo abo kiganiretse kuko bantu bwarga kutegetaho mu studios nyine mu Council David Kamkama ubwo n'umukugu umby'amateka kandi n'umwebembezi w'abakozi kandi muri ngo ngo gumwe ayitsimbere nayenda entebe yo kujekera abakozi mu ishengero ry'ihanga twantera toki ahashonga stari zimwe na zimwe z'abakozi b'ihanga bashemeye kushijuma zikabagemeserezo kutorana ukwatiritse bine cya National Resistance Movement bendera hantebe y'ubwa president ningashi zishemere kubagemesereza ukutorana ndijo umuntu hari yabo mushanju abamwitsimbira itwagira umukahumuro kanso aha kukibuzo cyacyo rwaha yes kubuza kuko berori y'abana abo abarukuza heru yapaka isaka sente yakareta bakayiha umushoro konka kwarukayo yatungo buremezi government terkorgayo kumuhera ukatori ni government ya NRM turkwendera ati icyo kubanza
umwana w'ifa mutuma natera abazirebe ati teke nakubuza cyagera kakwateke n'icyo wangaruka umwana w'ifa mutuma natera abazirebe mwene icyo kubanza agency yo kubanza y'umunya-Uganda no kundi ihangariye kibuka kundi ihangariye takukunda mbene ihangariye kugira ngo turukunda abantu bariyo no kugira ngo umukora amatekaga agamega toyire ngatambara mpora twine challenge amateka turukora mu Uganda no implementing mu Uganda tugaga implementing ahero tugakutwekana sanjara tokagira wajiro tuwarengo ensharo ya Uganda kaba hino ibarenga mu Rwanda tugakuze nugi aho abode nyini bamba tera umukozi wa Uganda tojo atumukagwani batwara umukoti itekage Uganda turukwata chi turukorona kote ya Rwanda no kuza Rwanda oritekana rugamba chi mbone yo government cyubanze kugisimiraho no kugira ngo no kuza gukora hero na government waretire cyansejo yabo ya jendo mishu ya signinga endagano n'amangahero kuranga yakira abakozi ba Uganda kurunda y'imrumo kuyaho mbagera ngo na Roma twarajombekere mu kiro cyumwe ngwenu endagano stream tukora n'amahangago cyo cyaba government ngo eshizume zigarikemu ejire ngo tukasayinga endagano mu kwenda abakugu gonga tushangira mu kwenda munonga tabakugu obatara bakugu na mutwire nabo twenda mba protectinge ko kumukurinda abakugu abo kuba mushangira bo mukwetaga munonga nibo tubahire muno abatwire nababo mukore ki mbarinde amateka ganyu ga protectinge so twenda management yezo ndagana zakozwe zireke gamba abakugu zigambe buri mukozi orarwa mu Uganda akaza mu ihangeriyo echa kandi tukora amateka gagumire gakwata abantu abakwija kwa recruitment mu Uganda nebyo ko wije ukagira ngo recruitinga kama James John ba Jenny Juliet bahibona watware ko bahimrumo kandi utabakwata ukabare kanyonyo kabasindikiro waseri wano sindika abakozi 50 sindikiraho umukozi umwe wawe uraze gukora mu ofisi yabakwakira abantu aba kuno muihanga umuyihanga kwe wasindika abakozi 50 uwatano n'umwe abo mukozi wawe uwihanga yarwo umuyihanga yawe yagenda nabo yakubara yazo no officer ashtama mu company riya yakuriya heyo katugire ngo tayareji Saudi Arabia iyo nebye wakwata abakozi n'abasindikira tayari Saudi Arabia kora kwata abakozi 50 gitaho umukozi umwe wawe arga ashita mu fiza tayari Saudi Arabia abino abarayo no fiza abakozi abo bona abagenda kugira ngo agume nagamba nabo natambara nazo mu makagabo agakozesa kandi akwatagana embassy ya Uganda mu Saudi Arabia kuranga abakozi abo baguma baraki bar protected no twaro mukazi mtarare made urujungu urumwedisizo mu kwezi kumwe takurumanyaje ya Saudi Arabia batandika bamuturugunya takamanya na embassy ya Uganda heri we bamutwara bamusya Saudi Arabia bamuvuga bamuteka office airport ya bamutwara office ya company ejo kurga office ya company bamutwara umukayo umuntu cyakuza koramo niyo norigi hanga ya ine yonke ejo mbwene bamuturugunya na yirukangira nkahe umudogogo so chingugira neki turebe ngo waza kuri recruitinga abantu abo wasindika hero mutewera yezo no officer mwamur company shatu nangu cyabasika mukwato umwe abayambe abakore company shatu kunga abakozi ba Uganda bebi no batera nduru mutwagwa bo bakama ba companies amwe na government ya Rwanyisereza bateka abantu abo ningo gwabona kuko bakora musente hata government iyo kajya ngo twabakora twabahereza freedom twabarondera imirimo mbwene muri kumwakwataga n'abantu bariya
kuya mwana bishoba government ya ukabiyatabuka government ya stopping recruitment ntibatangiye ko naka recognition agreements ngoze nagano tuzuka mazire naka gap kujumaririza ntuenda more than that even an embassy the government takeho coordinator of coordinating abakozi ababaza mu Hungary. The government should become deliberate in this. Bari mnonga kanso kamkama agukutayiraho ukayija kwereza ibitekateko byawe kutara mnonga aha mukozi wa Uganda akusima abukushobora hanshonga z'amateka ago mukozi ashemere kuba nakozesa kurebeka ngo bwabibwe tubara batiro ninyenda kurekura eshaheji tukaza program ezindi za tayari baitu nyenda kusima abukushazi hakaire kawe umbwiro ubuturkumanya ngo abakuronda karuru musiba numugenda murara numugenda ngo kutereza ibitekateko byawe kutara munonga amateka garkwetengwa munonga nikikuru munonga ashaheji nanisha bango siburu murebi tureke n'abandi bakore banywani banje abahurutuza abarukunda Tayari TV kandi n'abanyarwanda mwena abaturukirize especially abakozi nyenda kuba manyisa kandi kubagambira ngo ebimo rukora tubisima ukora kwanyu ko mekiri hanga kandi mubize mukore umutuma gukora mugongeza amani kandi manyangu eyimuri tumuri mwenka mwena ko batekatekaho akubatera nduru nambwenu mwashaka kamara kuzo parliament kandi ninyenda kureba ngo ubugabo bwanyu bwayiyongera ubugabo mani butandukira umateka marungi nambwenu hati ecurungi nyowe ewanumbuza abacuruje yera kucari yero mujujwireji ndi external legal officer wa NRM party hamara kugira intereza abaho bintu y'umushango biha itutugamahe ahubwo aganyabera ku government tuyira stand by NRM tuyira stand by haje cabaho muze gutoreza imishango tuyimuke turi gutadifini nabwo nabona araganaza shema kazi kwakira president wanje wihanga kungana ibyona abakozi ba Uganda nimbasima mahame mukore impunzi zihanga ryanyu kandi ntubatekatekaho amateka yanyu zagarwanira kurangabonera idembe ryanyu twarwaniraho ibitakabonera kubonera abo kuba NRM tujumanya kandi nabwo mwatuma itwe tuyebarwani hamwe nango hagera ubutitirizana nimbanza sati ya yero ngitekara baju ndwanura umukozi ncumaranga rukumuka ntirira ujwara yero abare mnongo studios nanyine mukanso David Kamkama twantuganira hanshonga z'abakozi umuhangomo nikishemere kubagemesereza garakamu bakahereza mu gishe kibine cyarwanyisereza ukwebe imbere ihangeri abo mwaka w'2026 2027 kumanyisa ngwetekateka za Tayari TV nkabutosha nizugumzamo wahati abarkwayahanda entebe zitari zimwe na zimwe mu ihangomo arengo rw'ishengero bakazara abarkwendo bwa chairman wa district hamwe n'abarkwenda entebe yo kwebimbiri ihangiri bagumzamo no kuronda akaruru ko yayagambire kanso izoba president Museveni ukwatire NRM bendera hari mu district ya Shema hamwe na Bushenyi kandi Tayari West nkabutosha tukijyaho biri kugenda mu meisho myanyeta yemwe nemwe y'ikibini cya NRM cyo kubanjirondera makaruru bite n'abanda bitsimbira hantebe niye mahe bar kuba bari tukijyaho icyo ine gukora no kuguma Tayari West TV usibeje